I'm called Nsabimana Augustine. Ndi manager wa Gogo. I was a manager, Gogo's manager. Kugira ngo ngire ikintu mvuga reka mbanze mpicyubahiro Gogo akwiye. Before saying anything else, let me give glory to Gogo. Gogo twabanye neza. Gogo, I was getting on well with Gogo. Gogo twamenyanye mu kwezi kwa 7 2024. When I knew her, it was in July 2024. Niho natangiye kumufata video zo gushyira ku mbuga nkoranyambaga. That was the first time that I started taking her video and uploaded on YouTube or social medias. Abantu batangira kumukunda cyane. And people started loving her. Naramumenyekanishije ku mateleviziyo ndetse no ku maradiyo. I made her popular either on TV and radio. Izina rye riramenyekana kubera Imana. Her name became famous because of God. Ninge wahishuye bwa mbere ko Gogo afite impano idasanzwe. I was the first to reveal that Gogo was well talented. Niyo mpamvu namuhaye umwanya wanjye ndamufasha ndetse ndanamushyigikira. That's the reason why I offered my time and supported her. Kandi Gogo yitabye Imana amaze kumukoreshereza indirimbo 6. Before she passed away, I had helped her with producing 3 songs. Kandi Gogo twamenye afite impano zikomeye ambwira yuko yiyumvamo ko ari umuririmbyi koko. When I knew Gogo, or when I met Gogo, she had told me that she was talented and she was ready to serve God with singing. Kandi yabaye umuririmbyi mwiza aramenyekana muri Afrika yose ndetse no mu bihugu byo hanze. She was a great singer that she became popular worldwide and all over Africa. Urugero nk'Ubugande yaragiyeyo bwa kabiri mu gitaramo. For example, she had reached Uganda for the second time to perform in a concert. Mu Burundi baramufana. There are fans in Burundi. Uganda baramufana. Either in Uganda. Muri Kenya baramufana. And in Kenya. Ndondo ibihugu byinshi bimufana nafata umwanya muremure. If I mention the countries that fan Gogo, it would take a long time. Nabonye afite impano idasanzwe ntangira kumusaba yuko twakorana nkajya mu managinga arabinyemerera. When I had found out that she was well talented, I asked her to become her manager and she allowed me to. Ndashimira n'umubyeyi umerera ko nabimusabye nawe akabinyemerera ariko mbere yo kubinyemerera yambwiye yuko afite umuryango ashaka kubanza kubibwira. Amazina ni Bishop Nyirimpeta Anastase nkaba nkorera mu gihugu cy'Ubugande nkaba mfite itorero mpagarariye Pentecost Church of Prophets ku itariki 5 ku itariki hari kwa gatanu Prito ku itariki 29 n'itariki 30 na 31 nari mfite igiterane cyo gusengera abakozi 84. Hanyuma uriya Emma ni inshuti yange cyane uvuye hano tuziranye kuva ari umwana dukorana mbana Bishop niwe wafashaga muri baba bari gukora bari imbere tuguma kubana. Noneho ntego igiterane mubwira ariko ugomba kuzaza mu giterane natumiyemo abantu bo mu bihugu bitandukanye gusengera abakozi arambwira ati nge nzaza rwose. Nzi ko abantu benshi baguruka baciye n'abana amafaranga. Arambwira ati mfite ikipe turi 5. Ni bande? Arambwira ati Gogo uramuzi? Ntimubona kuri social media. Kandi wo kumaso nari naramubona. Ikintu kimbabaje nuko Gogo agiye duhuye rimwe. Nicyo kintu cyambabaje twaragiranye ibihe. Twari dufite abantu bakubye nk'abincuro 100 kubera Gogo. Hanyuma turabyumvikana nohereza invitation uko bigenda ndayandika ndayohereza kuri email izabacisha ku mupaka nibyo baje gukora. Shaka imodoka ibageza Mbarara bageze Mbarara nohereza yangi ijya kubafata ibazana twakora igiterane. Okay. Hanyuma bamaze barahaguruka Nyabugogo tuvugana nijoro. They departed from Nyabugogo. Bagera Mbarara basanga umushoferi wangira bategereje. They met my driver at Amarira waiting for them. Ngiye saa 5 bari batugezeho zamanywa saa 5 n'igice. At 11:30 they had already arrived. Ku itariki 29. It was on the 29th. Barakaraba bararuhuka. They washed and rest. Kone nabashakiye amacumbi. Because I had searched for their accommodation. Barya lunch bararya. They took lunch. Bansaba ko bo
bagiye kuruhuka turatangira nimugoroba. And they told me that they were going to sleep and would talk in the Nanjye evening. abakristo bavaga impande nyinshi n'ubundi twatangiye nimugoroba guhera saa moya. People from different parts were there, and we used to start at 7. Bararyama saa moya baza mu giterane. They went to bed, and early in the morning 7 they came to the gathering. Maze gukoresha ibiterane ntaraza kubara ngo menye umubare. Numerous services or concerts have been done by me. Igiterane cyari mu itimu y'abantu batanu harimo Gogo. Ni cyambere. But this concert that had been being led by Gogo was the first one. When they joined this concert at 7 p.m., Gogo performed well to Ugandan people. She sang the choruses. She sang her songs. She used to fly here. My colleague has mentioned so. Sometimes pastors don't depart from the chairs. May God forgive us. And she said, why are you in such suits? We are ministering the one who gave you that honor. We left Rwanda and you are sitting. He took a stick. I was in the supervision. There was fire. He passed through people with a stick, and people stood up and they danced to God. Gogo sang, and I said, this is a real singer. In Uganda, there's the currency called lukumi, so people started giving because of joy. After she had sung, she went to rest. Together with her protocol, this girl. Early in the morning on Saturday, she was in bed, and she woke up and went to the concert at 1 a.m. to sing. Because Manaja had asked me that because she's a chronicle to some diseases, she can only come and perform. At the end, she can go back to sleep. On Saturday, she's performed with the 2 songs. And when another song had been sung by her, she went back to rest. Sunday was a day of intercession for those servants of God. She joined the concert at 3:30. And she performed with the 2 songs. The wedding took place and we did all the ministries and then ended on Sunday morning. At the end of everything, I gave them a car with a driver. Because we are very happy and there was nothing wrong. That is how this concert with Gogo was or happened. These people or these media, if you don't repent, it's up to you. We are unhappy with the people who are following Gogo with the bad words. Gogo has rested. There are people who said that I sacrificed her. There's one reporter called Claude who said that I sacrificed her. I am saying that she reported that I sacrificed Gogo. People were happy, full of joy. They brought cows, gold, sack of maize, everything, because they were happy. I'm almost done. And Gogo was among the people who gave me, who offered to God twice. She brought money and put in the basket. And the basket, she put some money in the crops. Today, the gift that Gogo gave me is here. I'm going to give it to their aunt. So bring me my envelope. I'm going to give this gift from Gogo to her aunt. She had told me that she was adopted by her aunt. And
Father, may tuzaguma God bless tubasure you. We'll keep visiting you. adusize turi inshuti zanyu She left us with a great friendship with you. abavugaho bavuge Let those people nanjye speak, umunsi wanjye say, nugera nzataha when my day comes, I will die. ariko bavuga ko ari ibitambo se papa we na nyoko ko bapfuye n'umwana wawe niwe batambye ibitambo It's up to them. Those who say that I sacrifice, ngewe ntabwo igitambo nari gutangura They are mugabo wrong. munini Manuel uriya wabazanye if I would to sacrifice, I would have sacrificed kuko a nari big man. gutanga gogo ko How come? ufitiye abantu mugogo uza mu kibuga batumye tutamureba kubera abantu benshi cyane How come I would sacrifice Gogo, a small girl like that, who was ministering to God, walking around among the people? bakomeza ibi tuzabashira mu mategeko If the media continues like this, we report them to the laws. warakoze kurera gogo Auntie, Man, thank Gogo. you for adopting Gogo. nzagaruka kubasura May God bless you. itorero nyobora ryambwiye I'll come back to nyobora visit you. amatorero I have 347 greetings umunsi nzayahuza from the churches nzaza kubasura I represent. byadutunguye After gathering them, I ariko will kubera come urukundo back. twakoze gogo namwe mubona It was a surprise. Kampala twaje hari n'abandi sinjye nyine Kampala is here. No, kandi mu not giterane alone. cy'ubutaha namwe nzabatumira In the next concert, I will invite you. muzaze You are nzavuga ngo welcome. dore mama na se wa gogo Say, this is my Mani father. bamugisha I will mu izina rya present, Yesu. introduce you as a father Amen. and mother for bashomba Gogo. imana bamugisha May God bless you. mu izina rya Yesu Praise Kristo in Jesus' name. Amen. Be strong, manager. Manaja yamuhaye kuruhuka nubwo abanyamakuru besha yaramuruhutsaga bampuruye niba ashyira ibiganza hejuru turebe abantu baturutse i Gasange, Who came from Kasanje? abantu baturutse Kigali, From Kigali? hari n'abaturutse Uganda, haturutse abantu 30 ariko bamwe ntibaragera Who hano. came from Uganda? I was expecting 30 people, but some of them have not yet reached. Amazina nitwa Nsabimana Auguste, I'm called Nsaimana Augustine. abandi manager wa Gogo. I was a manager, Gogo's manager. Rero kugira ngo ngire ikintu mvuga reka mbanze mpicyubahiro Gogo akwiye. Before saying anything else, let me give glory to Gogo. Gogo twabanye neza. Gogo, I was getting on well with Gogo. Gogo twamenyanye mu kwezi kwa 7 2024. When I knew her, it was in July 2024. Niho natangiye kumufata video zo gushyira ku mbuga nkoranyambaga. That was the first time that I started taking her video and uploaded on YouTube or social medias. Abantu batangira kumukunda cyane. And people started loving her. Naramumenyekanishije ku mateleviziyo ndetse no ku maradiyo. I made her popular either on TV and radio. Izina rye riramenyekana kubera Imana. Her name became famous because of God. Ninjye wahishuye bwa mbere ko Gogo afite impano I idasanzwe. was the first to reveal that Gogo was well talented. Niyo mpamvu namuhaye umwanya wanjye ndamufasha ndetse ndanamushyigikira. That's the reason why I offered my time and supported her. Kandi Gogo yitabye Imana amaze kumukoreshereza indirimbo 6. Before she passed away, I had helped her with producing 3 songs. Kandi Gogo twamenye afite impano zikomeye ambwira yuko yiyumvamo ko ari umuririmbyi koko. When I knew Gogo, or when I met Gogo, she had told me that she was talented and she was ready to serve God with singing. Kandi yabaye umuririmbyi mwiza aramenyekana muri Afurika yose ndetse no mu bihugu byo hanze. She was a great singer that she became popular worldwide and all over Africa. Urugero nk'Ubugande yaragiyeyo bwa kabiri mu gitaramo. For example, she had reached Uganda for the second time to perform in a concert. Mu Burundi baramufana. There are fans in Burundi. Uganda baramufana. Either in Uganda. Muri Kenya baramufana. And in Kenya. Ndondo ibihugu byinshi bimufana nafata umwanya muremure. If I mention the countries that fan Gogo, it would take a long time. Nabonye afite impano idasanzwe ntangira kumusaba yuko twakorana nkajya mu managinga arabinyemerera. When I had found out that she was well talented, I asked her to become her manager and she allowed me to. Ndashimira n'umubyeyi umerera ko nabimusabye nawe akabinyemerera ariko mbere yo kubinyemerera yambwiye yuko afite umuryango ashaka kubanza kubibwira. Besides, I would like to thank the family that adopted her because before allowing me, she introduced the family she came from and we started ministering as singing and the gospel.
ariko Gogo niyigendere Imana yamukunze kuturusha. Let her go because God loved her more than us. Mumere Imana icyubahiro ko Gogo yatashye igihugu cy'abera. Give glory to God because now she's in the hands of God. Imana mu mashyi muvuze n'impundu. And clap for God because this is a ceremony. Nakabaye mvuga byinshi ariko reka mwanya n'abandi bavuge. I would say a lot, but let me give a word to others so that they can testify. Thank you. First of all, I thank God for today. I was her protocol, Gogo protocol. Her name is Ernestine Iratuzi. Although I am giving thanks to God, it is difficult for me because Gogo is absent. We used to stay together. All the time he was with me. We had already become sisters at the utmost level. But she departed. That's what God accepted. I'll meet her there. Thank you. Mukomeze kandi mukomeze kwihangana tugiye kwakira umwe mu muryango wa Gogo hanyuma nawe numva nta byinshi mfite byirenze ibyo bambajije bavuze ariko icyo mfite kimwe no gushima Imana ishima n'ibi birori bya Gogo n'abantu babyitabiriye baturutse imana n'imihanda. Cyo ni ikintu nshimira Imana cyane. Atanze ubutumwa bukomeye cyane abereye urumuri rumwe wese uri ahangaha ndetse n'utaranga ubasha kumva imirimo Gogo yakoze. Rero rwose ndashimye Gogo uyu nguyu muzi kuva mu ivuka rye kugeza ubu ngubu atashye. Gogo yakuze akunda Imana. Yakuze akunda Imana, ari umwana ukunda Imana, akunda gusenga. Hanyuma ahangaha navuga ngo jewe aka kanya umuntu wa Gogo yaba afitanye nawe ikibazo cyangwa nawe wabarigiranye nawe iki yagira icyo avuga. Ariko jewe ndahamya ko Gogo uyu nguyu gororioza yabaye umwana mwiza mu mico no mu myifatire. Murakoze.